sengera igihugu birakuraba birandaba sengera igihugu birakuraba birandaba igihugu kitari amahoro natwe ntituba amahoro. Muramuzi nyina wamutazira musazi wa Yesu afite indirimbo nyinshi rende kubita afite indirimbo nyinshi afise mufate muhe nezi nyinshi muramuzi muje kuri channel Mareke Izayi Rukundo muraza kuzibona. Ino ndirimbo yari imbenye n'umuririmbyi yitwa Ajaja Maicheke. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bose babireba uzoshima Imana nyene, bose babireba uzoga umutera imbere, bose babireba n'abanse bagira ngo utere imbere, babirebe babibone. Tubaramutse muri Imana kandi tubayikaze muri show igice ca 20 nako ndavuga 22 aho no munsi ngarutse nzananye n'aba bakobwa singomba kubatevya cyangwa kuvuga amajambo menshi, reka ndabakire tutangura na mu diaspora kazi tuzinanye. Turakora mu kice ndabaramukije cyane. Umeze neza? Ego yaeze iminsi tutakubona kuva tuvuye hano nawe tuzoguma tuvuzwa n'akazi filime uduhamagara iyo diaspora yarungitse akantu kavuga uti reka nebuka bakorege tu vuba ndabatumako. Ego sha ibutsa ariko aradukurikira bamenye ngo ninde, kuko nubwo benshi bakuze hariho usanga aradukurikanye no munsi. Ndabaramukije abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV aho muri hose amahoro y'Imana baganze karahinduka akazina reka kandi nyene Ineza Bella Gloria rikahinduka tuzobibamenyesha. Asante sana nuko kurundira neza ko ndi kumwe na Parfait tukuramutse nawe. Murakoze cyane ariko yora akunda gutinya kwegera kamera je sinzi gituma igira okay idondora we kwatukurikirana. Murakoze cyane hama ku madina ni Parfait n'inzira byose ndabasaba kandi abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry babandanye badukurikirana na cyane cyane ibyiza biri imbere. Murakoze cyane. Asante sana. Urabye neza umaze kwakira ni bera umusize nabuze Gloria yaramushije Gloria ukuntu ajabere uno munsi mana yanje n'ibintu byo kubigwa nimwe mwabitanguje ucu ndabira Parfait nawe kubitamo igitambara cinza habo vraiment ibintu nimwe mwabitanguje ibanga nirihe mukoresha nuko Yesu yakonkumuye umwaka nawe nuko yarakonkumuye oya na cyane cyane umukobwa no kubegwa kuko tura amashugwe ariko nyene riga arabifuza kubegwa ariko ntibyo kasanga byansi bana kagomba kambara ivyuma muga ntabige baba batabishatse ari umuntu atitaho atigirira isuku umukobwa no kubegwa no mafreshe kubegwa n'ingabire mani banga niri vraiment kubegwa biri mu buryo bubiri hariho kwambara ukabegwa canke n'ubegwa kandi wambaye ugiye muri dushe ukoga ukisiga amavuta ububerewe kuko nubunuka usa nabi nuba umeze nk'ujya umuntu ashobora kudandaza amakara ugasanga yiruko nyene ariko abadandaza amakara tubaramutse uko nako n'akazi kandi kabaha inoti kandi fatika. Rero uvuga uti umuntu avuye muri dushe nibwo yagomba kaca yigira ntavyo kwambara niki nikababerewe kwambara ni ngombwa ari ikintu udashobora kwibagira mu buzima. Reka tugende kwa Safi tukuramutse nawe. Ego nzi ngaha. Uri ngaha? Ameze neza cyane rwose. Uri mu bigeme ngo baca bigemura. Uri mu bakobwa batinya kuvugira kuri micro cyane. Inde jewe. Reka kwanza ndayiterura. Uterure. Fata kano kajye widondora ariko radukurikirana kuko hari abashobora kwa aryamira dukurikiranye. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, izina ryanje ni ryagindi Safi. Ni wa wundi akunda kuvuga ikirundi ciza apana cyakindi kiwa. Gikosoye cyari kirimo no dukosa. Okay.
muvugana na Safi nariko aravuga ndabakunda cyane kandi gose nuko rero mwababonye kandi mwabumvise n'abaturi kumwe tuza guteramana muri no show igice ca 22 babateguriye byinshi kandi vyiza ku ruhande rwa Parfait avuga ati akadanse nakazanye mbere hari hirya ati impande yo kuzana ya mishatsi ya originale yabana n'akadanse kaza kuba ari fresh sana kurundi ruhande nza kwandika kumwe na Safi mwabonye avuga ati kirundi vraiment ndakivuga ariko kandi kiba gihengamye atari kandi ndagitabira atacamira Prote turakinwe kuri micro nanje kaba nza kuba kumwe namwe gatano kuri kagenzi kako iyi ni Trasiso Hope Ministry TV nk'ibisanzwe kaze twinjira neza muri ino show no muri rimvyi uwo mu gihugu cy'u Rwanda beshi mwaramumenye yitwa Theogene iyi ndirimbo nayo yaje imwita bose babireba twagiye bose babireba uzashima Imana bose babireba uzahimba bose babireba icyubahiro cyawe ugire bamureba hanyuma bazinama na wasenga Imana bamuhiki intare ziratinya kandi zinari zahari zisho bose zinashoboye abamo babireba yego atabarwa bareba aho umugabo Daniel baramanze maze bajinama na wasenga Imana intare ziratinya kandi zinashoje bose zinashoje abamo babireba atabarwa bareba bose babireba uzashima Imana bose babireba tuzahimba bose babireba icyubahiro cyawe ugire bamureba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzahimba bose babireba icyubahiro cyawe ugire bamureba kuva kera muri kamere yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yahinduka niyo mpamvu tudashira iteka kuva kera muri kamere yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yahinduka niyo mpamvu tudashira iteka bose babireba uzashima Imana bose babireba uzahimba bose babireba